Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing ki khore jong ki sengsan perthai baper na bantaban pengklan yaladi haki election house nem 8,000 arpulai kalanang pau na kawai kasngi sya kawai pan kata da kajinga tan telai banyo ikinong kersan kiriu rangba lembat kiwei da kajing tmu ban ap kmi lenti bakin yo khe deu so jong kajing jom Cahill State People Democratic Party ni HSPDP Mountain Road Constituency kadai kawai na kiseng san perthai kabalayat syakman banlum banlang yakinong kersan da kajing tmu ban penklan yakaseng na kabenta ke election house nem 8,000 arpulai Kaseng akas ngisat jan jong katayo kalayo ban penbenaru ya uker tong jong ka uba Methodius Dakar uway ni kisamla rangba balai bha jong katay kathan Kani kalapau ru haka jingalang jong kaseng kabla penlong Hamadan jong ka school Rongren Secondary School Omdang West Khasi Hills haka jingdon lang u President barang ba kaseng uba KP Pangniang Presiden ke HSPDP West Khasi Hills ba Weting Mausor Presiden ke HSPDP Women's Wing Seng Me Kong Badariti Lingdo Nonglan lembat ki nongyalam ki balawan rung nakiwi ki seng kum ke NPP Congress bat PDF ya kabakaseng HSPDP kalaperiang burom yaki. Uba pangniang haba ay jingkren hakate kasngi. Ulaong baka jing penbenayo ukertong hakate ka jaka kalong kum kadak ban pensa jingken mau namar bakas nong umdang kadai kasnong try jong uba Raisen Mausor UMLA baningkong do jong ka Mountain Road Constituency ubla job na ka HSPDP. Uba pangniang ula kenturu ya baro kinong kitkam bat kinong kersyan kaseng bakin tray da kajing sngoren bat kajing ien hakaju kopor bandon kajing sngotu jingmon para nong yalam khnang bakila banwan ra ya kajing jom Ngasarai kata kajing thang mesin kajong kak thang ru ka mesin kajong pi nadu ar hajar katra bat haduk kane kasi gua mentah kapang ka mesin kapang kajing mot kajing perhan Ban ngikum berkhat balai bat kerja yang ngikum ne balai kalong kum ne kiduan girang ba ki boong ngisngong kumbang yalong kum ki jakot pansim ngiji de kinong yalam bakin yalek ban yasat namta kari bat kajri jadar halte ya po assembly henrei kita kinong yalam kikela penban kita kinong dusmon yangi kinong tung yangi kinong jed yaki Banadu war hajar arpau kane kemensim kejingli a kalayat haka konstitusi hibarok kawai. Bar kemensim kejingli a kalayat desa kemensim gojonga bat kaji mesim jong barit beting. Bat haka kemensim jong kini samla. Haka kemensim jong kini kir rangba kinong kayi. Pateng badai neki tan shalang, kibadai neki tan umdang, kibadai neki tan riangdo. Berkinab tan moed banak kiwai kitan kejingli a mesim kalolong hadu kata bat kajing pang mesin bat ladan ro kajing du je kermen ke ei ka banja ya kane kadong ka than ka bai ka jongi ka ba ublai ula kerku ka pang kum oba ong presiden bai jongi menne ba ublai ula kerku ya kane kadong ka than ka jongi hanai imat ke ei ka banja na ne sakmat ngimla suban mudur pat kini kisur ki jongpi kini ki kren ki jongpi ki pel snow ki jongpi bat nanek kani ka sur ka jongpi ka tik ya ka mesin ka jonga Karena slow baka ni kasur kajong pi, kamday kasur kajong pi, haray nga slow baka day kasur kajong ublay, bat kasur kajong upanan lendan, bat kakta ya kamasim kajong nga, bat kakta ro ya kamasim jong nunong yalam jongi ibarit weting. Bat keladuan kajong kada kini kisngi na pedang jong pi doang ba kanjia ayu ya kadang batan kajungi bat kata ba pikot kumta kakar na go na pedang jong pi pai ka khamat syabarit weting bat syabarit metho. Bat hiong titay baro armut ki baret ki bayaselan kilong nem bakinya trei kamlang kilong nem bakitay bakinya don lang hakaju kasem namar imat kibat penim yang ikidai satang gitu ki armut ki baret weting movement Par ngaso ban ong pi bakane kasni ka long kumne ngaso bakane kasni ka bansa jingken mau ban kasni ka bansa ai ka jingkermen ya ka mesim ka badia ka mesim ka sosit ka jopi Hadin ke jingdap 100% ke state Meghalaya ban ngingin dap 100% ke state Manwang
Ila sedang ya ke election jongi naga ni gasnong jong umarai sen ngangai kare ke jingtu jong bleng ala lengo balik penlong hareng do ala perkat marwai kan balik penlong hareng do ila penlong nang ni bat menin habang isdang ya ke mau trai sanru yo panile jong iba sya clear isdang naga gasnong bakha bapun yo mai toping bat ngalayo wan bu sentiu yo mai hau mot ujong i kumun nong yalam jong ka jai penriu Presiden rangba jong parti belakang no. Itu yang hati ni kibenai belada. Bari dua ting. Yang bali ngahaban aga kru kerdo ya parti. So way pat no yalam. Walang adai vice president, wangalong chief organizer ba kakam ka ba idon bantre kamlong shu ya i pandang. Sim ya kani kakam. Dakaman sim bada kajing klik bada kajing ngokit kya kajong i. Tengah keli pin ino nem bari ke parti ngong nem bari tengah keli pi ngala keli pi pin ino no ke parti ba pikir biang daga kam kejam topi ngong em bali nganam ino ke parti nganam ino ke konstitusi bala dengan ino mangaya ka thila do tau bring ke parti umjo na kam susi mangabani ki pai ba tegani kala pin kemeni nga nganam mesu ibarit dari mele isu namai lakren bari lakar kuye bari materials Tega ega mga kuwab nung lingkot na kaparti yung tagasi gani gani. Kani ka sinongumdang mga tagasi. Ka sinongumdang mga tagasi ma. Pipanlong yan ka jingilang. Kapaling ba kini ki media ka jongi. Mo, kita yui. Ya ka SSPDP ba ya ka turjong ka mga tagasi. Ba, ngandong kret ba kani ka sinong. Jong UMLA ba ningkong tam. Jong kani ka konstitusi. Tanang ang bakla barit. Pajong ka parti SPDP ketahu dayu Maraisen Mausor pini Maraisen Mausor idang kain em ngam dayo jengtip ngai itang ibari tisar si diong ila don hada jing temen idang kain mo ngasa indang yo slow ya jing kren jongi sibun pidai ki klur pidai ki sambarang ba jo gadong ngalai i hang ne ki long kami i ki rirong bang i na bar khoi te menta kasi sha bang ong bagane ki halang jungi ha umdang menta kasi ngan kren ha katin phareng ketika homecoming year jong ke SSPDP bat dia kata ngamur badong sachi sin pak Sengapa sachi sin pak using ukar huam hakaslam nyebuar ni penjob yu maraisen sachi sin pak hakane ki jing lait ke bakhat wei kalau jing yalam ti jong ke assembly ham Meghalaya ngangai ubarit Methodios sashi sinpat using un kerhu ngin poi sekathong usamla bangi penjeng tagasni kumbang yu ka dur jong phi sibun ba kidai using mensyua hangni handai bun ba kidai cekwe ke parti mensyua don seka NPP don seka Kongres don seka ka MDP ru menemo sigiwai gewai andrai mentaga si bang i ka dur jong phi bat ia ke jing wan jong phi dalade hi ka bamut sashi sin pat ka sam 8000 pulai election ka pakhat wai sa jing dorbar thoan jo ka Meghalaya using un yo ban rung setai kum gadak ba ngi kermen yo barit un lek da ka buron jong ka SSPDP sachi sin pat ngi giri urang ba ngula banjer keteng hab hiwan lang sijaka homecoming year kasnem ke bangi langpat sajisin ngiatri langpat sajisin ngiatri langpat sajisin bangin pene dapat sajisin yu kurang ba ina gedong na kerpat yang itong ini yang dia perta laisin na kebentai barit Methodius ba un long mau un nong job jong ni gedong ba jong ni ka thain lengba ka parti SSPDP